Kei te tuku I te tākoro tuatahi o te whakataetai ipu kriketi o te ao, ka tū ki te paparehia o Hagley, hei te 14 o Huitangaru 2015, ki te whakataetai te Matatini. E whakaia ana te kaunihera ahurea o Waitaha, arā te rōpū kua whakatūria, hei whakahaere I te Matatini, tērā pea ka mate rātau ki te hūnuku I te whakataetai te Matatini, ki wāhi ke, ki wiki ke rānei. Anei ngā whakamahuki a pea te Melbourne. Tērā pea ka whakatahahia nā rā o te Matatini, nā te mānukunuka o te kōti tāiao, ka takahia e nā waiwai taumaha o te Māori, nā ota o te krikiti. That Hagley Park should be rested on the Saturday that Te Matatini, through the Te Matatini event, so that the World Cup cricket can take place. Ka haere a te Matatini mō te whārā, te matapai, tori te kaumano te huna katatū atu. Engari ki te tau mō te rangi kotahi, engari mō tēnā. We can't do that. We can't have a rest day. I mean, that would be horrifically expensive. Heoi he hia no Waitaha kia e ke panuku hoki te kapu krikiti o te ao, pēnei ki te Matatini. Te ahua nei, I tūmeke katoa, nā taha e rua. We weren't aware that this might happen or might occur. And when we bid for Te Matatini, World Cricket was just kōrero at that time. Engari kua tau nā kōrero I nāe nei, me te whakaponoa te kaunihera o Waitaha kapahaka, he māma kia rātau te whakarite-rite anō mō nā whakataetai. Nō reira, koe te mahi. It would be gracious of us to look at how we can accommodate these two magnificent events to be held in Christchurch and without impinging on each other and so ensuring success for each other. Kāri ia hei te rōpū Matatini te kōrero mai kia mātou I tēnei wā, heoi he mōhio hoki nō rātau, he take kāre tētahi I kitea. Ko te hiahia o te kaunihera o Waitaha kapahaka, kia noho tonu nā whakataetai ki te whenua o Hagley, ki konei nā hangana hei whakahaere kaupapa nui. Nō reira, ko te wāhi tau. We need to shift dates, and we have two dates in mind, one in late January and one further out in March. Kai te whiriwhiri tonu tēnei take e te kōti tāiao. Heoi me whai wāhi tonu a te Matatini ki tēnei take I mua I te hikoe a tētahi atu. Pea te Melbourne, te karere. Oe no rā, kia tirohia ake, hea tā koutou I tā mai ai ki tā mātou whārangi pukamata. Nā ki moro taiapa tēnei, hei tāna me tapa ko te Matatini o te kriketi. Hei tā RJN Luke Hawira Sao, kia kaha ngai tahu. Tukuna te rākau kriketi ki raro, kapohia ake te rākau matarua. He ai kia Marka Roberts, no Waitaha te mana whakahaere, mā Waitaha e whakatau, ngā rā e tū ai te whakataetai. Kua rite tonu te haere a Waitaha, ki wāhi ke mo te Matatini, I roto I ngā tau nei. Hei tā Jesse Kāho, ko ngā kaupapa e rua nei, he kaupapa pai mō tātou o Aotearoa, nō reira ko te tūmanako, kia ora ngā kaupapa e rua.